Pablo, gumatangak man iti pain reliever mo dita. Tani, simro man jay sikat nilakay ko. Ay katuwa na. Amang ano, ada arthritis na. Uwan nga taa. Ingkan to ipa-check up Tamadimat no basta patumaram na tan iti agas. Amang ano, adamot sa bali pa'y arason, ti pa nagsakit ti sikat na. Uwan, ipan ko iti ospital inton madamdama. Asino, ipan mo iti ospital, Erlinda? Ha? Ay, kwa, awan. Ay, gat-gatangag, Pablo. Mudtuyan. Adto'y tibayad ka. Ato'y mati agas. Sige, Pablo, innakaw. Tibirad a babae? Di nakpaingkang ka no? Peh, kunam lano na pintas. Ay, kitaman dyan lang ana. Losyang mo. Anya ti katanga, Marcela. Ikanak man iti asin kan bitsen. Kan innam nga itlog. Sige, mabitlaeng. Aguri ka, Pablo. Asino tipan ni Erlinda iti ospital? Nilakay na. Damdamagak kan ko anang di nakpay sinong batan. Ay na Marcela, Iso di na kakayat akasarita, gapo iti aramid mo. Anya? Di na kayat ti apa. Iso aliklikan na kalangan. Tayo ti ka nito asinong batan na ka. Sigurado makangagmanan kan ka iti maday. Kas ita, ibagbagam alus yang. Ba't namoy? Talagang mat-alos siyang. Kas labak-bakatanan iti langana. Sa bagay, duduogan nga min ti asawa na. Madimot nga minti kas tanga ugalim, Marcela. Nakauy-uyaw ka. Apay, di mo kadiam mo jay bagbagada. Asakbay nga aguyaw ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Ha? Agsarming ka pa'y man, Marcela. At tuwin dagitikat katangam. Anya ngay lakay. Kumustan tirik nam, ta nakainom ka iti agas itay. Ay, bayaten bakit? Intan ija ospital. Tapno check upon na ka ti doktor. Tapno amuta no anya da itaan na yun. Wan man nga rod bakit? Una yan ti kastoy. Lakayak mat ngaminan. Isuan wan niya laditan ti marikrik na kanasakit. Alalakay, agpulistan tamapantan ija ospital. Agdigusak pa'y. Mangitadang ka man kidi iti pagdigus ka. Sige nga rod, lakay. Itaan dati sumungat paray. Nilakay nanding. Apay nga kaslag pila yamad na. Ay, gagangay tilakayin na pare. Lakay nanding! Dumagas ka pa dito, tag-shot tayo! Woo! Apay ngay! Kastamat tong tilang mamagmag na! Agpilay kan sa matin! Ay na, inakman ipa-check up na nasakit ti sikat na. Ay na. Nagsakit manin. Sana timalabjay tinumar ko nga agas. Awanan! Duduugan ka nga minan, lakay nanding. Hanya adudugan na sasawam. Di ka agpungtot isumutipod na. Kita man talangam, agkubukan. Ala, intan lakay. Di mo italtalak dagito'y atattaw. Sayang Erlinda. Nusak ko mati nakiasawaam, di mayat ko ma. Saan ka ko mga gukukod iti duduugan? Lakay, di mo italtalak. Sayang. Awan nakam dagita. Ay nalakay. Talaga nga arthritis data kuna ti doktor. Ay, uwan nga rod. Noan niya laditan timparit da ka na. Agtungpal kalatan lakay. Tapag saya atam mo. Ay na. Baka dil lawak paikit din daytaw. Nauyaw launa iti tattao. Saan mo idan nga italtalag? No tutupam ida, awan tinasaya at ngay bunga na. Iso abay amlatay da. Nagalas ti ugali ti karuba. Sipod nagasawa ta, nagadun ti bagbagada. Kung kunada anak asawa ka kano iti kaslatatang mon. Gabutal lakayak anak asawaam. Ay nalakay, no siya na irwama kon kadagita. Total kat awan mati mapukaw kanya. Awan bakit? Nasaya ati ugalim. Saan ka akas kadagiti karuba ta babae? Nauyaw da amin. Alakit din. Intan, tagumatang tapay iti agas mo. Ay, naimbaglakit din.
Tada kwarta nga impawit dya anak ko nga day dya abroad. Tapno adda pagagas kaw. Unla kay, dagiti ipaw-pawit na, ibang bangko. Itikas na, addalat na nakasaganang aramaten tayo, no agkasapulan tayo iti kwarta. Ay, no syakla amay sa. Oh, jakla kaya ti makiasawa, idalakay. Saan naglakas ka ni Erlinda? Ngamin, ni Erlinda, awan mangayat kan kwa na abaro. Iso alakay, tinakiasawaan na. Oho, si Kamot nagsasao ka, Marcela. Kasla nagtaor nila kay mo. Kaduan mo, natarmat nila kay ko. Pwe, no saan to pa'y nagdigdigos? Ah, Di oray man katar na amin ataar, no ang dudto pa'y matlaang. oh, agdigdigos mo't nila kay ko. Amangan no nila kay mo, tidagdigdigos. Excuse me, Oray saan anataor nila kay ko? Tamo na mo tagdigos. Oh. Isuan na bang lulata nila kay ko? Nga oray agpaspastor la itinuang. Ah, ne, aguray ka. Ni Erlinda, umasidag ditoy. Anya nga tatila ko na ayog na ditoy. Gumatang kayo itilakok a merienda. Anya dagitala kom Erlinda. Adda tinudok, adda puto, kanda dumapay. Gumatang kayo. Inangkat mo ka di dagitawan no inaramid mo. Inangkat ko ijay ili itay agsapa. Ah, kunak ano inaramid mo? Ngamin, jak ko maggumatang no si katinang aramid. Taamok kat anarugit kan dongrit ka. Kat sigurado anarugit ti aramidem amakmakan. Ay, saan ko ngay naramid dagito, Marcela? Inangkat ko ijay ili, Marcela. O anya, gumatang ka, Marcela? Mano tigatangam ta isupot kon, Marcela? Anya tigatangam? Ala, ibagamon ta isupot ko, Marcela. Na. Sige, gumatangak iti puto. Gatangak day tamay sa asupot. Mano amin tilinawon day tamay sa asupot? Ah, daytoy ka di may sa asupot, Marcela? 40 pesos daytoy, Marcela. O sige. Atoy, tibayad ko. Agyamanak, Marcela. Oh, adtoy ti puto agat gatangam, Marcela. Agyamanak unay, Marcela, Naimbag ka unay atao, Marcela. Na, aguray ka man. Kas ka lamang lukloko Apay asang kaulit mo, tinagan ko. Ha? Anyangay ko matidakas na, Marcela. Na? Anyangay mo tikatawaman, Petra? Ay, nagrigat ka maggaya mamakaawat, Marcela. Masurunak lang kada kayo? Inak malangan? Ay, Erlinda, masuron ka itayan niya. Madlaw ko kat. Ay, nangag ko ngamin timbagbagana. Kat amuklatan asyak tidakdakamatin na. Ay, iso matlagayam, Ay na, amuklatan asyak ti is-istoryaan nakin ka. Talaga si ka. Iso nga rod abinarakmat. Imbagak nga ang dod nila kay na. Ngala, gumatangak di talakom aputo. Taimbagla ang amirhinda ang nagiti anak ko. Yigmon tamay sa supot. Sige, ta isupot ko. Oh, kanya nga, ilakay nanding. Kumay ka nag-shot, Neng. Anto iti baso, lakay nanding. Sana nga uminom ita iti arak. Apo. Adda ngamin arthritis ko. Oh, Amangan ngamin no kumaro no uminumak iti arak. agas na, Alaman, Pitong. Bukbuko man ti baso, tag-shot ni lakay nanding. Ay, good. Una, ang uli ka. Oh, gusto na. Ay, sana nga uminom iti arak ko nakmay. Pablo, yag mo tayo gat-gatangat rin nakagluton. Ato yan, tata. Ato'y matibayad ka. Lakay nanding. Kasano ka ngay ang makaarado? No kasta ka man. Unang peso. Awan na. Ay, urayan niya't ibagbagayaw. Awanan ti bibiyang ko pa kada kayo. Dahil tabiyag yo ti pakibiyangan yaw. Sana ti biyag ti sabali at tao. Anya,
Kasta't imbaga dapitong kan gabino kan ka, lakay? Wan bakit? Binebay aklata ida. Awan mo ti maganap ko no tutupak ida akas iti kunam. Un lakay, bay amlat ta ida nga uyawon da ka. Mas daawak nga rod tapay akas ta ti daduma ka ruba. Akas dala perpekto. Sa bagay, kas tala ti biyag, bakit? Adda kubbo, adda mutkiyad. Anya? Kaya't asawon day ta, saan nga agpapada ti tao? Adda kubbo, adda unat, adda kulot, adda apsay. No anya ladit hindi sasawam lakay. Unmay, no adda uyaw, adda mo't nasingpay. No adda baknang, adda mo't pobre, kasjay. Un lakay, pudno day ta. Katuray mauyaw ta, bayan talat ta idaan. Saan aday tala abanag ti pakiap-apaan ta? Pudno day ta lakay. Nanang, masurunak kinibitoy. Ibagbaga nakit din an nitatangkat lulok. Anya? Wen, Asino day ta abitoy aya? Hay, jay anak dagabino kan Marcela lakay. ibagbaga nakit din. Nga dala nga ruden tatang ko. At dapay lulok. Talakay kano ti amak. Anya? Kas tala ti biyag anak. Luan niya ti poon, iso ti bunga. Tiyak maawatan niya rod tatang. Nuan niya ti bagbaga ni Bitoy ken ka anak. Saan mulatan nga italtalek. Tada kami kininanang mo. Uray anya ti mangmangeg mi amaday. Baybayan milatan. Isu akas tamot ti aramidam. Nga uray katkatawaan nak ni Bitoy tatang. Nanang, Un anak, uray kat katawaan na ka. Bay amlat na. Anya nga rod ngay, no iso ti pagragsakan na. danugag ko maidi. Ngam timmaray. Ay saan anak ko? Di mo dandanukan tamaditikas na. Kasano? Uyawan nakmet ngamin alakay kano ti amak. Tatang ko lang nga ruden. Lulok pay. Bayamon. Uray tapod lumot alakaya kaun. Bayamlat ta dagiti manguyuyaw ken ka. Erlinda, intaman kit di ija ilay. Ta padasan taman ti agpaparlor. Ha? Agpaparlor? Gastos la day ta. Saan? Agpapukis talaeng, kan paornos ta ti buok ta. Anya? Di agpinukis talatan May mayat no iji parlor. Manuay ti magastos di ta. Si kakit di mat, bayam ka di pailaang ti magastos. Kan italaang mat Sige man langang. Oh! Ang ganda mo, girl! Talaga ngay moving ka. Ay nga agpaisaw. Ala. Bagay ko gayam tinariband abuok ko. Wan, Erlinda, bagay mo. Sakit, ag-lipstick ka iti basit laeng. Iti kasta, lumawag tarupam. Ay na, saanan? Diyak naruam nga ag-lipstick. Saan nga minaday tayo red, Jay light laeng. Sa nabalit na napudaw ka mat. Bagay mo. Wan, Erlinda, ag-lipstick kamat ngamin kas kanya, ag-lipstick nang runa numapanag iji simbaan makimisa. Kansa na dakas, apapintasan tayo ti bagita yo, girl. Agpapintas tayo, tatlo maayayo ti asawa tayo. Saan ka di? Correct! Kas tala ti biyag ako nada. Kabayata na si bibiyag tayo, agpapintas tayo. Gapo ta pagsayaatan mo ti bagi tayo. Correct, manan! Imubing ka. Ken pimintas ka mo, bakit? Bagay mo day ta inaramid mo di tabuok mo. Kapanunutan man ni Petra kaaruba, lakay. Pinilit nak nga ing kami kano agpaparlor. Ay, nasayaat man. Mayat day ta. Italaang day toy. Tamasayangan nak iti kwarta. Agasam nga iti 1,000 anagastos ka. Awanan yaman na, tadamot kwarta tayaw. Malaksid ano awan. Ken kay kayat kon ti kasta langam. At adamanen ama inlabaken ka bakit? Anya? Laklakay yan. Ay na, kasta la tibiyag bakit? Ramenday ta tibiyag. Iso asikala kay, urnusem mo't atabagim.
Inkamat agpapukais. Tapno umubing mat atalangam. Ay, katuan mo't abakak. Sige, tagpagwapo akman parakan ka. Na, anya tinaknakan mo, Erlinda. Apaw! Kunamlanubak nang ka. Nagpariban kamutan. Wuna? Bagay na anya. Kas kanya, bagay ko matoy kulot ko. Ay no siya. Sa anak lang agraraman, akas kada kayo. Apay ka di akas ta ka, Marcela. Naglaing ka nga aguyaw. Akas laawan madilaw kan ka. Kita man day talangam ita. Ikumparam ka ni Erlinda. Anya? Kanayon mo nga uyawon ni Erlinda. Aduduogan ti asawa na. Ibagbagam pa'y alusyang. Kanuan niya laditan ti ibagbagam ken kuana. Punod. Ngam kita man day talangam ita. Ikumparam man day tarupam ken ni Erlinda. Adayumot anapim pintas ngam iti sikaa. Napudpudaw kalabasit ngamin kaut. Ngam no agong ti pagsasaritaan, ay natangtangos ti agong nangam iti sika. Ad-adaman itan apim mintas, taam mo na nga ornosan ti bagina. Amaw, Marcela, idi pa'y laang nga, uyawom ni Erlinda. Ngam saan lang agtagtagaray. Nalaing ka nga aguyaw. Ngam di mo amma kita anday tabagim. Agsarming ka man Sige, kung nauntan anapintas ka. Ngam day tangay ugalim. Saan mo't anapintas No ikumpara kayo adwa, adayo anasaysaya at ugali na ngam iti sika. Ada amin kan kuana. Kinapintas iti pamagay, kinapintas iti rupa, kun kinapintas iti ugali. Adu pa'y kwartana. Sika ngay. Anya ti makunam, Andamot kwarta ka. Ayan ti kwartam. Di kanto pa'y makagaatang iti lipstick mo la kuma. Wano di mo pa'y mapariban tabuk mo. Akas ka ni Erlinda. Iso asika, Marcela. Isardang mo deta kinamanaguyaw mo. Tamaditi kasta. Sakbay nga aguyaw ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Makauma ti ugali, makaroba. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Sakbay nga aguyaw ka, agsarming kapay nga muna. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Wanya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang rikado. Sige man nga rod, pare. Gumatangak man itilapong nga ikan. Adu Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan, pare. Kan nakiti 2 kilo. Saan nanas ka namang ikilo? Gaputan na kilo-kilo dagito yan, pare. Ada may 1 kilo, ada mat 2 kilo. Ay, sige nga rod, Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia, pare. Uwan, pare. Mabit lang ikan ka. Dahil ito'y 2 kilo. Manuay ti bayad na? Bali 260, pare. Gaputasan analyze dagito'y lakok. Nangina. Sige latan, Sikamat taglaklako. Awato man, pare. Okay. Mabit lang nga rod. Taitid ko ti bayad. Ay na. Agyaman ang kunay, pare, Dagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Ket kaspay. Buena mano. Swerte. Apay ngay lakay. Kunam at 2 kilo at tilapia da ito'y ginatang mo. Ngam nagbasit mo. 2 kilo da ita bakit? Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Niman, pare nanding tinaglako. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo da ito'y aginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda ka tayo imbitin a pagkilwan tayo. Saanen. Alakit din. Dalusamon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, taikilok. Ingkay subli da iti tilapia ka ni Nanding. Kurang iti 1/4 a kilo da ito'y Anya? Madi Binayadam mo't iti husto? Ay ngamlokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan Madi ti aramid na. Sa or ti kilwan na. Bayamon, bakit?
Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itila ko na, ha? Gaputa saor! Naibos tilakok bakit? Bayat! Uray siyak lakay, naibos. Di dalaan mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tangaikan. Kanrumbang akasta. Gaputa ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdanta. Ti panagsaur ta. Ay katuan mata. Kasta latibiyag, bakit? No alisto ka, agbiag ka. Wan alakay. Iso nga damanan igatang ta iti lako ta. Un lakay. Mayat daytoy at trabaho tay ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana bale, tadakkel ti ganansya ta. Gaputa saor matikilwan ta. Saan nati kilwan ta ti saur, bakit? No dikat data. Iso lang nga iso dayta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilakok anatang. Manungay dayta sa nga rumpot atarong. Baintay nana. Ha? Talula a piraso? 20? Kastala ti biyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan nalaka. Dayta ngay bunga ti parya. 20 mo lang, nana. Anya? Duala a piraso? Ay nagnginamatan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ekat. Manungay mat day tabugo ang mau. 20 mo lang, nana. Nagnginamatan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako akmatang. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tamasa duutak mat amapan ijay ilay amakichinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Dala, manungay. 280 amin. Ta naglulukmagmat ngamin dagito abangos. Kan sagdudua kilo to'y may saasupot. Isungalan yun to'y may saasupot. Alaman nga raw. Mawanla bawas nantanay. Tawarak met Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi akmat na. Malaman lang min. Mabit lang taalak ti kwartak Sige tata. Atoy, ti limagasaut. Ay katuan mo ta. Mabit lang tasukliam kayo. Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day to. Yag kong tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, baraw. Yag mulatan day tadwa kasaut. Kastaya, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Atoy. Alaan yun to'y 200 yo. Kan, day to'y bangos sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lakok lakay. Dakkel manintiganan siya. Uray sakmata, bakit? Naibos dagiti lakok nga ikan. Adumat ni magangganan siya ta. Jak pa'y makagatang mag-itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Kaslaawan serbi ti panaglaklako ta. Mapmapan la amin ang iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo. Awan no gumatang makurangan ti puunan ta. Kasanun nga kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya? Wen bakit? Iti kasta nga raminan ta. Adu pa'y ti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yan itilakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Sige. Ato'y titalo gasot. Gatang kon da itabangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta ito ti suklim Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang met. Ayos. Wala. Mutuyin ta isigang man, bakit ko da itabangos? Ay, katuwa na pare. Ato'y ti ginatang mo abangos. Kita nga amlakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Ne, una niya.
Baybayadam iti husto. Ngam saor mo ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Ana, sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta abangos. 280. Angam talo gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angam ko nakasaanan ta 20 lang met. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na. Tasaor da? Bayamon, bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro dayta at nagbiag da. Anya? Nasayaat ka di dayta nga arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kamat, palukloko kalatan. Bayamon ko nakmet, bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka na gumatangpay kaninanding? Noan niya ti kayat yu asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan na ni Jaile. Ay na, nagngina tilako ni kadraan na tayo. Sobra ti ganansya na, ngam gimata nga klata. Kaputa masadutak ngamin nga agpailay. Ay na, saan kayo na gumatgatang pa'y katakwada, kaputa saor da. Nagpadaan dang agasawa saor. Ay, kayo langan makityanda ija ili Wad nga road. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mat iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wan anana, kasta ti aramiden nyo. Tano panoy-nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan Ay nalakan, simrumanan ti uyak ti buridag ta. Naimbaglakit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor, nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay kat ipadoktor mo lata. Walatan Ay, awan manang, maksayan manen ti puuna. Ganti ko nakapakitsendak ko ma. Bayamon, aglakotan to manen. Tapno at dakwarta tayo. Hoy, Nanday! Sa or kagayam linuko na. Anya ti bagbagamon tata? Di ginatangkukan ka bangus iday. Kurang mati kilo na. Yung kilo dyan anak ka, taapay ka no naglagaan. Idinto ta 2 kilo matimbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo tata. Saan ka saor? Ay, manipod ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbagam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang Ay na, Nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a mabindisyonan? Mawatam, Ha? Awan na, nukas tamlatan. Agsap-sapul ka iti pakay babainam. May kat ti panagtalagkan ka nagiti sokim nukas ta. Nagadukat nga mo yun? Ala, inakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit beta at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Kunada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak. Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga agawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agusar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyonan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pakakitaan. Unarod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burita. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isardeng tanti aglako. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apanggadak. Kan saan ako nagsaor? Tatalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit?
Saan tan ngagsahur pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Wan Leticia. Iso nga imayak, ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani, awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige, tangdanan ka nga aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman ak unay. Nadalos nga ta tilabaam. Wan, agtalag ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalag ka lata kanyak. Sige, iti ka nito anadalos tilabaam. Kanayo naktung agpalabakan ka. Ay, agyaman ak Leticia. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas, tapno ada isaang yo. Tulong kung dayta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak Leticia. Talaga nga awan kwartame. Tainggatang ko iti agas di buridak me. Ikan ka iti bagas, asa nga salop. Tulong kun kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Un Leticia. Kat agyaman ak, tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako me. Laglagi pumakanayon, kandra. Ti agusar iti saor apagtimbangan, saan abindisyonan ti Diyos. Itan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti agusar iti saur pagtimbangan, saan ang mabindisyonan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Daytan tumat da pasig asadot ti kabalay. Iso ati balay nakawarwara. Ah! Ah! Ay! Ah! Alala na. Ay, yaman hindi bagong aitan na. Uy, narod. Tsak kaya tirong marti di sileta. Amangan no ipuhot nakmanan. Uray siya. Bay, amdita ni nana. Alila ni Ana! Shirley! Rumor kayo man dita! Umay kayo agita limana! Ay, jak kaya tirumwar. Uray siya. Bay, amdita nga aglaaw-laaw. Unay kamutin Helendrina. Adak palay Jerwar, ngamang manggagkon tilaaw mo. Tanya ti kayat mo nga ramidag! Agkatawa? Umisam? Apay ka di anya. Anya man ti pagkaskas taam. Ha! Daytoy balay! Pasig awara tinasang putak! Anya? Day talang? Anya day tarang! Sige! Sikan ka gidalimana! Ha! May sakamot awara! Ay na, kababain ka dagiti karuba ti kanayon a panaglalaaw mo bakit? Apay no kontrolem mo tangiwat mo Unay kan aya. Ay! Awan bibiyang ti kaaruba kanyak! No. Tawan maitulong da kanyak! Saan ngay suda ti mang takpakan kanyak! Ampay denggem mo kasaw. Di ta ka man langan. Sige! Pumanaw ka! Sikati malaan dagiti duang anak mo! Agpapata kayo asadaw! Ay, una yung dagita karuba na kaya. Kanayon da nga agapa. Naimbaglakit din. Ta nagsardangan alaaw-alaaw da di ahilindrina. Ay, kastala ti biyag, bakit? Anya akas tala ti biyag. Kastala ti biyag. Tasaan nga amin a tao ket kas kadata. Ana urnos amin dito'y balay. Datang agasawa. Dagiti anak ta. Ken agraman to'y balay. Na urnos met. Iti sabali asarita. Natal na ti pagtaangan tayaw. Ay, makapasuron no daddo madagita akaaruba. Sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat mangag ko ti panaglalaaw ni Helendrina. Disturbo no daduma iti panaturo. Bay amon Irwam mon ti bagim. Anya? Ay, saan na mabalin Di ing kakasarita. Ibaga masan nga glaaw-laaw ta makadisturbo. Mabainak mo ta. Matlagayam. No kasta nga rod, di kalata nagtagtagare. Ay, anya butan day ta akaruba. Kaslawan nakam na. Laaw-alaaw. Kayo ang buwisay! Anya ba'y lahat ng arami ninyo? Ay, Unay kayo! aday tamanan. Tenggam lata na. Isuntipan na ka music mo.
Aguray ka, at daramidag. Ha? Anya iti aramidam? I-on ko ti radyo kat i-volume ko iti uray lang ah. Na, kaslamang lukloko dagita ak aruba. Itay agong ungatan. Nagpa-music dapat kan iti nakapipiksa. Anya? Makitam ita ti resulta ti panaglalao mo? Tapay! Marangrang ti karubam iti panaglalao mo. Isoda ita. Tapno di dan mangtangiwat mo. Impiksadan ti music da. Apay di ka pwede mangrik na. Ay! Awan bidang na kanya! Ma. Tasaan nga isuda! Di bang taktakan kanya! Sika, Ana! Sayat kang ubeng! Imub-ubingan ka pailaan ngam kundi lipstick ka! Ay, anay ko, nanang, kinitil na matan. Awan babain mo ah! Kundi papintas ka, kat nakaub-ubingan ka pailang! Ala, punasam ta lipstick mo! Kan sukatam takaus mo! Fitad launay! Ngam nanang, komportable ako iti kastoy. Sukatam mo no idumudum ko tarupam di tagatar! Sige, uwanan. Hoy, si ka Shirley! Anya da ito'y nabasak a love letter, Nanang, Surat mo da ito'y iti agar-aram kan ka, kwa nanang. Agpapaaram kan ngam imog ubingan ka pailan? Kwa nanang, saan Anya saan? Salbag kang ubing! Sayot ka talaga! Tara! Insalsal yung matan ti papeliting iwat ko nanang. Dayta ti ganabam! Surat lang, mat. Awan mat dagas nga raramida. Tasamungbat ka pailan, Anay ko! Ako nanang! Sayot ka ngay mo ubingan! Rabin, gamawan pa lang dagiti anak mo. Imalada ngamin kan ka, anatangkan ti ulo da. Sabi nung atati nagturturungan dan. Ay, ingka sa pulan ida. Talaga ngay naksapulan ida. Tasika! Day talang ngiwat mo ti pagububraan. Isula ti mangmangag, makauma. Anya? Hay, Pedro! Di nakman buwisitan. Kano masurunak kan ka makitam. Siyak ti masuron kan ka, Helendrina. Gaputawan pa ti panagsarita ta, di ka agong uwat. Anya? Awan pa'y nasaya ta saritan no sikat ti kasangsangop. Kat! Anya ita, ha? Sinanakan? No. Sige! Pumanaw ka! Ag sinatan! Ay no, di ta ka manlaangan. Pedro! Ag subli ka! Pedro! Hoy, Helendrina. Anya ka di ti paglalaawam iti rabi Unay kan aya. Unay rabi aglalaaw ka. Oh, anya ita, Belen, apa anak? Pangasim ka di Tanong kastoy arabi kat di kan aglalaaw. Tani, makadisturbo ka. Day tagayam ti imayam di day. Tapno ibagam day ta. Wan! Kinapudno na, kat masuruna kun kan ka. Apay aya akasta ka. Ungat ka nga ungat. Laaw ka alaaw. Di ka di makapagsao asaan nga aglaaw? Wano agong ungat? Ha? Helendrina, maysa ka nga ina. Di maysa nga ina. Saan akasta ti aramid na? Do di kat isuro na dagiti anak na iti nasayaat. Taibagbagam ita kanya. Asa anak anasayaat nga ina. Ketsi ka nasayaat ka nga ina. Taday tatipot no. Apay, anya ka di ayati nasayaat nga inaramid mo. Ha? Ungat ka nga ungat. Inal daw nga agong ungat ka. Ay rumor kan bilan. Saan ka rumwar, aging gaadyak maibaga amin na kayat ko nga ibagakan ka. Rumor kan kunakmal. Helendrina, apay no baliwam ti kasta nga style mo, Apay no saan ka kuman nga agong ungat. No adadi mo kayat iti kabalay mo. Apay no kasaritam ida, iti naalumanay. Anya? Ibagbagampay itan nga awan sursuro.
Kan awan manak-nakam ka? Ha? Naglaing ka gayam, Belen. Wan mat! Iso adenggem ti ibagaken ka. Amaw, saan anatal na ti pamilyam gaputa kasta ti aramid mo? Anya? Kan kita man day talangam. Lusyang kaunay. Ha? Orno sa manday tabagim hilindrina. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Anya? Ti unget nga unget nalaka abumakit. Oho, nagadukat nga mo, Mang. Sige ka. Amangan no isukat na ka ti asawam no kasta ka. Anya? Isu nga ornusam day tabagay. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Isumat lagayam, adituyan tinagawid ang dagiti apok. Tadi da kayaten ti agawid ijabalayaw. Ay, naumadan iti inada. Diyak kayaten ti agawid tatang. Gaputa kanayon nakakabilin ni nanang. Ideal daw, impungot-pungot na. Hindi kaya ti agawid tatang. Kayat ko dito balay da lola. Kanataltal na. Awan ti mangmangag ko nga unget. Kasano din na kayo ang taninanang yaw, kat subag kayo mga men. Anya asubag. Nasayat man kan maditi aramidan mi. Kat agong unget matlat tatang. Uy nga rod. Apay akas dyan ni nanang. Unget nga unget. Awan pa'y alda o saan nga agong unget. Bagbagaam ti asawam, Pedro. Apay, kayat nakaday akas to ti mapasamak iti pamilyayaw. Sige na. Kasaritak ni Hilendrina. Ala, bayam pa'y laang dagiti apok ditoy. Sige nanang. Sige, inton bigaten nga agawid ka anak ko. Tanay, rabrabiin. Nanya ka din ay talutlutuan ba kahit? Sopas. Sopas. Wan, sopas. Aya. Bakit? Saan ka kadingaglaw? Wano agungat manan? Wano na-schedule mo ti aldaw ti panagungat mo? Ay, Wano naumakan ngaglalaw? Ngam panagkunak namin kat day giant ti natural mo. anya? Wano iso maikawak ita. Tadi ka mutin mangag nga aglalaw kin agungungan. Ay, sumarteng kan. Maikawak nga road. Naluton day ti sopas. Mangisagana ak iti almusal ta. Ha? Ay, wow! Do kayat mo ti mangan iti kinirog, kan agsida iti hatdog kan itlog, lukatamla dagita nakaluban di talamisaan. Ha? Wow! Sige, agtugaw kan, tayalaan kay ti platong. Ha? Wow! Ha? Nakamulagat kamutlatan di da. Agtugaw kan tagar mo sarta. Ay na bakit? Kasta ka kumakanayon. Nagmayat kuman. Naragsak ko mati pamilyatan o kasta. Ha? Nulakit di kasta ka akanayon bakit? Agsubli dagiti anak ta dito'y balay. Anya? Wen, isuha pa nga si ma. Tasan kan nga unget. Ala, magawid tayo ng anak ko. Tanagbalbaliwan ti inayaw. Sigurado ka, tatang? Iti kan nito nga ipungot nakpay ni nanang. Saan akong nga agaw awid ijabalay. Dito'y akong nga agyan forever and ever. Ay na, anak ko. Bagbagaam akanayon ti asawam. Tamin na parikot. Ada solusyon na. Nangro na pa'y numapagsaritaan itinasayaan. Wen, nanang. Katda kayo matadwa. Agsingsingpet kayo, wen. No kuna tinaganak yo, adiyo aramidan ti may sa abanag. Agtungpal kayo adagos. Takasta tinasayaat nga anak. Wen, lola. Tulungan yo ti inayo iti trabaho. Agdalos kayaw. Iti kasta, saan nga agong-unget.
Agsingsingpet kayo. Iti kasta, maragsakan ti inayo. Wan, Lola. At dayta, sigurado ang magustuhan nyo tinsaganak para kada kayo. Wow! Wow! Adda nga min inted ni tatang nyo ang kwarta. Inted na, tibuo asweldo na. Iso ang nakagatangak itinaimas asidaan tayo. Iso na ditaw. Fried chicken, bangus aprito, kan nangaramid akmatan iti lumpia. Naimas day tasos na. Wow! Nay, apay asyak tikit kitaan nyo. Di yung matan garawan dagita makan. Kan oray si kapit raw. Kitaan dakmat latan. Maragsa ka na ka makakitakin ka bakit? Adda pa ya mainlawak kan ka ita. Nanang, nagpintas ka ita Nagpapukis kan impariband mo tabuok mo. Katni, sexy ka ita Nagpintas ka gayam, no di ka agong ungat, nanang. Eso nga agtulnog kayo kanya. Tapno sa anak nga agong ungat. Tadyak kayat ti bumakot. Uy, nanang! Sure, nanang! Ay na, husto ni Bilen akaaruba. Ti ungat nga ungat, nalaka abumakot. Iso nga agbalbaliwak man. Hay, agyaman tanaka amirisat. Kasta, bakit? No, anda parikot dito ibalay. Urnusan iti nasayaat. Babaan itintay panagsasarita na sayaat. Unla kay, manipot ita, kastan ti aramida. Sorry, talaga. Ditan gagayam tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita, adaw iti pagsasao akunana. Ti unget nga unget, nalaka abumakit. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! Okay, mga kanta, tupay! Ay, ado ti lauya barok. Ado ti naidasar dito'y ayan tayo alamisaan. Agrendag tangag sida iti karne. Tatang, di kayo sumanon at ni nakapapal kayon. Kababain ka nagiti tattao. Maan ano aya? Magkumikum amin atawa mang mangan. Sak aya ti kitaan dakat saan mag. Nini. Atay ngay. Kamutak man langan. Ay sus, Nagbasit mo ti makutsara dito yung tanda kutsara. tatang. Alakit din boboy. Di nakadi kita-kitaan. Umagawa kakit dimot amangan. Nagado ti naidasar. Agpanagta. Ay, boboy. Irwar mo man daytay impabulsakan ka asilopin. Apay man ng tatang. Aduo na ito yung naikargak iti platok. Isilupintan, tanayang bagtula apang ramanan tumot ni nanang mo, kan ni apong mo abakay. Tatang, kababain. Ay, sus, di ka kadi agbain-bain tagrasa da ito yan. Muto yan tayo silupin. Binita, karni ito yung sangpet mi iti anak mo. Ipapudot mo adagos ta mga numabanglays. Ne, lakay. Addan sakat nasaot mo anapanan nyo nakipunsyonan. Na. Naikit din tayo ta panagsaumon, Binita. Nasaop. Apay, aswak ay aso masaop. Ay nalakay, kaya rigam tay manganup nga aso. Iso na lang tapunsyonan ti paglaingam asa upon. Ay, di ka man. Di ka katagyaman ta insang patanda ka pa'y. Alagit din. Iluto man yan dayta, tapno sana mabanglays. Ano dayta? Bakit di tanalaing ti asawam nga agsapul iti masida Binita. Ay, inang aya. Imasin nyo, day takarne. Gamdiyo laam mo, no impuslit kit dimot ni Apyong ije na pananda apunsyonan day toy. Ay, oranya pa ititan. Tinapatag makaraman mo't na tao iti karnay. Malanitan mo't ti sobel. Inang. Ay da, di mo ko na buyan naklaangan nga kilaban, Binita. Ay, agao ka mo't na. Agkilaban ta. Merienda na ito yan. Da kayo latan. Urayo kon, ti pangrabi eh. Si kalata.
Di kanto agbabaway no maibus kong da ito karnay. Maimasak man timangan ng kag... Ay, ano yan? Saan ako namas daaw no apay akas dyan ni Apyong nga asawak. Timawid ka ni katugangak ama nagkarne. Aray, mayat man ta postura maun. Andal sa akin di pa nga nakami tibunyag Sana ka mga nakitibunyag, when uurayan niya pa'y dita. Papanangarod nga Anyan. Agaruyot ataar. Ay, Kakaiso na nga damot maisuot. Anwak ngay dagito'y abadok no jak pa'y la isuot. Maitugot kong tuaya intun matayak. ay, paragaw. Mabayag pa iti apit mo. Iti na itatakder mo. Nagsalon at kaataw. Ay, di tay lam mo ti biyag, pare ko. Ah. Awan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Papanam ngamin ay aparay. Ijay ile. No jak agbidot. Itan sa ti birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor. Wen, itati amok, pare. Nasiputang da kapitan ken dagiti amin nakakagawad. Naglugan da iti tricycle itay ang nagpaile. Mapandalaki di maki-birthday jay. Wen. Ita nga agpaisaw, paray. Ingkakit di matagrubat, pare Cardaw. Maawis amin ang makipagili no kastoy kasangay ni Apo Mayor. Sigurado man tay litsun abakay jayain. Kunak no kadwa na ka manan ni tatang mo, buboy. Saan? Manjakon. Jak kayatan ti sumurot kin ni tatang no kas jing adda pakipunsyunan na. Apay. Basta jak kayatan ti sumurot kin ko ana. Saan ako nga ubing? Wan mat ngamin. Manipod ubing ka. Kanayon akadwa na ka ni tatang mo no mapan makipunsyon. Kungayam. Saan aya? Ani tatang mo ti kadwa ni tatang ko ang nagpaili, Brenda. Uy nga rod. Anya ka no ti aramidan da ije ili? Ket no kasangay ka no ni Mayor. Mapanda maki-birthday Anya? Inawis ni Mayor Ida? Saan? Ngam talaga ka no nga open iti amin. Ti kasangay ni Mayor. Saanan anas ken nga agawis pa ta mapanti amin amayat. Kasanon, noon napan amin at tao dito ili tayaw. Makaanay pa'y nga ta ti sagana da? Ay kat makaanay nga taa. Kita man hindi nag-blow out. Nakaanay matin sa gana da. Unan niya. Stomach progress man nga roden ada tatang ko kan tatang mo, bubay. Sigurado day taa. Mapisina kong pare. Di na pa lang nga ta iyayab tikaan. Radyo na na pati awag Si Kabay. Awang pa'y telas dusay. Apag husto laeng ano nagpameriendada ko ma. Ang mawan mo't ngamin ti merienda. Si ka talaga, paray. Ay, jakmat ngamin namigat itayan pare. Anya? Inreserbak ka talaga ti pagyanan ti karni dito buksit ka o. Tirigan na. Maulser samot da taon. Ay, ay. Madamansan nga isagsagana da. Dagiti may plastar amakan. Kita ba? Plastar dan. Kadagiti na apan lamisaan. Ay, sapay kuma. Tagipunidan. Mabisina ka talagan pare. Ano kaya't mau? Kinta pa'y ag-soft drinks di takanta, pare. Ay, kuha. Pagplitik-latik wartak nga intad ni Bakit. Ay, siya kung tiyagbayad. Narigat magpapala ka niti sakit mo. Mukas ta mabisin ka una yan. Umay kan, paray! Kasagay gayam ni Mayor Ita Binita. Wen kano nanang, napanda Apyong kan Cardo. Ay, di man lang nagtagtaga rin ni Apyong. Simurot kayo kumananang? Ay, katuan na. Panggapo ka dumawas, ijay ayanda ka kailyak. Ay, pasyar kayo la pasyar. Imbag kumaano kabisado yu ti papapanan nyo. Nay, kasla pawilan nak nga agpasyar asi kabinita. Saan mo't akas tananang? Pampanunutok laeng ti pagsayaatan nyo. Ay, di nakpawilan amapan iti kayat ko apapanan.
Kakaiso na kabaelak pa'y mo ti magmag na dita. Pagwatwatak mo na. Ne, ada nagsardang a tricycle iti batog. Ang mga nuadan ni Apyong. Ay, sige. Kain nakman sabton. Ang mga nodain sarpot na. Ay, anyan ni katugangak. Managkarne pa'y lang. Makaamon iti biyag na. Nung umatuntuman ng ti presyon, ti dara na. Ay, nanang. Sa anak ang nakapangan iti husto. Apay, di mo nagustuhan tinda sarda. Nagustuak. Agkakaimas tupay. Agam nakaadokmat ng tinagmerienda. Awan pagyanan ti karni dito buksit ka ni di agpakanda. Kasano ngay dayta? Jak tumat ngamin namigat. Sa naglanaw damat ang nagpakan iji kasangay ni Mayor. Gaputa mabisinak una yan. Inawisnak ni Pare Cardo na pan nagmerinda iti store iti asidag ti balay da Mayor. Kasta. Ay, awan nga nun kunaklakit din no nagpundag ka iti karnay. Ay, hamburger ba't ngamin di ginatang ni Pare Cardo? Naimasak at nakadwaak. Ay, di ka pailakit inyawid jay may sa tapara kanyak mo tanakaw. Ha? Nukas jay, ireserbaan nakmut Kasyak mo't ngayon na makanayo na mabatbati dito'y balay. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay, napan na ki 40 days itinatay akong pari na. Manan? Kanain matla, kaanan ti papapanandan. Kadwana ni Apong mo abakot. Ala, uray ni Apong ustang, napanmat? Ay, wan. Kasi ngad unay ni Apong mo day di nakarpya nga inadjay natay. Isumit lagaya ma. Ay, kwa nanang. Bagaan nyo man ni tatang. No kasi punsunan, no pakanan ti papananda. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Uray di mun baliksan, anak ko. Kasano? Ada nang ko sayang gusang dito barangay. Kat kababain nanang. Ay, wan nga rod. Pampanunutak no kasano nga ibagak asaan amasair. Ang mga no pangrugyan tuman ti di mi pagkinaawatanen. Saya atin nyo nanang. Tani, mababain na kung iti ibagbagadag iti tao. Bakit? Apay lakay. Anyat okasyon di tayan da kumari masita. Adaya. Matantanawan dito iti ayang da. Kumita ka kadidita. At dagas asaw. Adda maipalpalais nga agat mapupuran adut-dut ti manok. Wano, kalding nga ta di mapulpulpugan. Awan. Adda okasyon dita ayanda. Agpartidan sa kano iti kalding. Aya, ay sus. Nagimasket nga tanti kapukan akarnit kalding. Ay, lakay aya. Apay manay. Ay kwa. Ammom ka din, no anya ti birngas mo, kadagiti kaaruba tayo. Anya? Birbir nga sandak iti kaaruba? Katuan, pudnumat ngamin. Naglaing ti saup mo no kasta nga damaangay nga okasyon wenno punsyon. Mapawilam aya ti angin amang ipalais iti bang ti mapupuuran ama partay. Natural lang mat abalang ab. Dayta nga rod ket. Gaputan no kasta amakalang abkan iti mangipasimudaag iti kaadda ti maparti dita. Mapan kalatameten nga uray di da ka inawis. Anya? Kahit anya nga rod dayta ibagbagam nga ibirbirangas da kanyak. Birbirngasan da kan iti apiit. Gaputan naglaing ka kano asumaep. Anya ko mati pakasaksak naran da kanyak. Ha! Awan bibiyag da kanyak. Nwa sino man dagitang agsasaw. Gardo, amangan no sumurot ka manan kini Apyong. Ay, sanan. Ay, sos, jakla kayat ti mairamraman ang maawagan iti apiit. Dayta nga rod, kababain. Abmum ka ti kayat asawan ti apiit. Mangmangag ko dayta, asasawan dagiti kakabsat at tagasulsulinag. Sao dagiti kakabsat at tagabantay dayta. Na apiit. Kunada, no malang abdan ti angot ti mapupuoran ang maparti nga ayaw. Baka,
kalding, baboy, wano manok. Ita mapupuuran, wano mapulpulpugan. Ah, wan, maawat akong lakay. Nalaing ka no asumaop ni Apel. May sapay dayta. Managsaop ka na masaop na lata ti maipalais nga angot dagiti malutluto asagana iti ponsyunan. Kahit oray saan anaawes, mapanlatta makipangan. Ti kababaen, agitugot to pala iti silupin na pangikargaan na iti yawid na. Iso nga rod, adi kan sumurot pa'y kunkwana, no punsyunan ti papanan na. Mairamraman ka lang. Ang maawatang ni pari Apiyong. Siyempre, saan unay ang makaramraman iti karne, iti balayda. Tadi damot unay makagatgatang iti karne. Una, tadasad-sadot na. No kumanagagal, di adamot kumakwartada ang may gatang ni bakit na itinaimas amasida. Apiaw, kumusta jay napanam iti kalman? Naragsak ni uli taga nakakita kanyak. Damdamagan na kayong tupay. Ay, kaslamot ngamin agkakapsutak iti kalman. Angam sa nabale. Nang ted iti pagpabunar tayo. Agpabunar tayo kanumay. Anya? Waninang. Ibus ko man tinted na. Uray tadamot nakalasin na para kada tayo. Ay, katun, sige, anak ka. Agpabunar ka mag, tadikat si kala ka na yung timakipunpunsyon dita. Ay, si kamot ati ang papunsyon. Nagsayaten paray. Malanitan nga raw ti subil ti amin nakabaranggayan tayo Ay katwa na Pagsubalit ko mat akadagiti nangaw-awis kanyak iti kalabas. Ay wala paray. Kastay kunadan. Agkakabaranggayan, agkakadanggayan. Kasta talaga tibiyag, pare. Ay, uwan mat, Ang mamate ka kanya, pare. Ado lakit diti makigtaot. Amangan, no saan da pa'y amamate, ngagpapunsyon kamay. Una, tawan amuda pangalak iti may sagana. Ang, adda kadakwatan, no di na mamate. Basta maawi sa amin nakabaranggayan iti punsyon may. Agbabawin to dagiti saan nga umay, no di dan tumaramanan ti sagana. Sige man tayo. Hoy, thank you very much. Naragsakak bakit? Kita mayat ti kakaanan dagiti amin anaaways. Wen, agam ay na, ano ti saan nga imay. Gapo tadi dapat siyan akaba alamot agponsyon na kaston. Di da ngamin ammo nga uray istambayak, tada urayak. Kanti amuda, makipumpunsyon na kasana kanaways. Isu adakas ti panagkita da kanyak. Wen nga rod Tilang amin panagis-istambay ko ti makitkita da kahit. Ken ti kanayon nga idadaray ko iti punsyonan. Nala, uray kat mapanagnakan danton asaan kamot gayam aman nakiponsyon kan istambay laeng. Itun isurot na kan ni ulitag ijay Hawaii. Wen nga rod, bareng maikuyog na kanon iti panagsubli na ijay Hawaii. Anyan? Ni kadi badong tikit kita Wen, isupsupot nandiyan sa nga bandihado alitsyon na nakabarada iti tangat lamisaan. Ti ammo na nga taak at awanan ti mangan. Isu nga isupot nan tinabati iti pagpunggaan. Ay, bayamon bakit? Ay, madimot gayam at talaga kita. Kasla makitkitak ti bagay, di siya ti makipumpunsyon. Hiyawid na lakit di apara kan ni bakit na dayjay. Saan ngamin nga imay ni bakit na? Kastaya. Wen. Kasmut kan ka idi alakay. Yawidan nakmut idi no sa anak asumurot kan ka no mapan ka makipunsyon. Wen. Ang jakton aramidan ti kasjay bakit? Saan taon? Wen tano ipalubos ti apo, adda kanton iti Hawaii. Wen. Barang ngawanan ti problema iti papeles ko nga ipagpag na ni ulitag. Sa anak to na mapirngasan iti apiit.
Uray pa no sanak ang matuloy ijay Hawaii. Ne, agawid san ni pari ba dong? Bit-bit nan jay supot ang naglaon iti karne. Nalpas kami na naman. Huwag na. Siyempre, tapno makapanganmatan ni Bakat na. Ay, madi. Talaga madi. Kasla makitkitak ti bagay. Babani ti inaramid ni Badong. Oh, apa yun lakay? Agrup-rup panget kamat. Ay, awan bakit? Awan. Ay, umay kakit eh. Asikasuan tan dagiti bisita. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Di tayo makita ti bukod tayo akamali, ngem makita tayo iti sabali, sa tayo tumatla agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talati biyag!